Umintri rangba ka jala Conrad ke sangma haga khatan rio trik julio. Ula ai kuble ya ka anti-narcotics task force ANTF. Halor ka weipat ka jingjom ha ka jinga kun persya ya utrong. Hadian ka jingyok kem ya laingot kisnar nong kayidrong na West Garo Hills District. Habathok lingba ka rensan social media X u Conrad ulaong. Baka tika jingkenra ha tikri kila. Kelalam siya ka jingyok kurup ya uni ujingdi penboan babean. Ubasyong dor haduk kumba kendai lakting ka. Kajingyok kem kini kilaingot kinong kayidrong. Bat kajingyok kurup ya udrok. Basyong dor kendai lakting ka. Na tikri kila West Garo Hills District. Kapha ya kukubor ka baklan. Bat basyay kedar. Ba onam sya ni ailat da lelei ru ikikam kayidrok bean. Tho umintri rangba. Ka ANTF kelanang penjuri ki jingkenra hakeleng gejela, shibenta ka jingele jong sorkar, ban yakun persya yakikam kayidrong. Kihe pulit kila ong baka jing tokit kedang ya syakman, ban lap dia ni katelong, bat ya ka jing turekam, ka badan jingade bat ka jingyok kurup ya uni udrang. Ukon rat ulayai ban, baman kapur baka jingele persya ban telakam yakikam kayidrong, bat kiweipat kita jingdi babean, kadai kamat kebahak kamat jong kosor kar jela, da ka jingat rilang bat kipulit nalor kitenan jong kosor kar pedeng.